talofa lava, talofa atu whakapele ni Yesu Keriso, o tato alipino, o tato whaola, na i o tato mātua, ia matina mātua, ia mese fōi le tato ekalesia, uso matu whawhine, ia mese lava le ainga o le whaatotua. Greetings and welcome in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Always a blessing to be together in the house and in the fellowship of the brethren. Tato tatalo, ia ona amataina leo i tato mataupu I le nei taiao. Whaaftaitega no mātou atua, ma mātou tue whaafoi le vi inga ia te oe, awa pe a mātou tino, ma mata I le whōnaunga fōi o le neiva yaso, mai le la so sa, e tau nuu mai le nei aso sa, tele lava, vaenga o le vai aso, mātou va ai, toe a mātou whano ai, ai o lo a aolofa, lo a aolaveai, lo anga le lei, te mā ua mātou toi au lia mai ai, le nei tai au fōu, male manuia I lo whaamalolonga, whaaftai ono lo tau singa, lo mātou tua eala, tuaila mātou vi ina, ona o oe lava e tatau I aile vi inga, ai o le nei tai au, o le taimi whaapitoa lava, o lau upu, laua fionga mamana, ina ia lupea, laua fionga hawa o ina pea I mātou, ina ia aia ina peo mātou loto, I lou finangalo, ma ia mātou I loa, lou upu moni, no mātou atua, e ala atu no mātou tatalo ia Yesu le ni tai au, and we all say, Amen and Amen. We are looking this morning at Hebrews chapter 12, verse 4 to verse 11. So this portion of text we will be looking at today, and we will read first. So le tato mataupu le tai au le nei o le Eperu, lona mataupu e se fulu ma le lua, al fai upu e wha se yo o I le fai upu e se fulu ma le tasi. Ai ole a amataina le tato mataupu tai au le nei I le fai tauina o le afionga pa ia a le atua. So let us read together the word of God this morning. Maua le Samoa, Eperu e wha. Sumalua, whai koe wha. E o I le whai koe sumatasi. Whai tau patasi me le Samoa. Ia. O e na po. O tu rit te atu e o I le whasai na o tu. No tou te atu ia le sala. Ua ngama ko ia te o tou le a mokua ina o lo wheta raia mai ia te o tou. Pei ona tau tala I whanau. Lo wata li e, aua le whatau waa I lo manatu le awa ina a le li. Aua fo I le whaai vai pe a awa ina oe e ia. Awa o le ua lo famia e le li. Ua o ai atu o ia te ia. Ua sasa ina foi e ia tali uma, ua talia e ia. A whai e talia o tou le awa inga, o lo tausi mai le atua ia te o tou, pe o na tausi ia tali. A wā o ai se tali ua lea o ina e lona tama. Ai a whai e a mua o tou ma le awa inga, ua tō si ai le whanau umalava, o tama tō le whale o tō, ai le ia tali. A wāfo I sai ia tātou tamā o tātou tino, e nā awa I mai ia tātou, sa tātou whaafamoni ai, ai le siri ea I se a o na tātou siusitai I le tamā, o tātou anganga tātou te olai. A wā o I lātou na lātou wa o ai mai na I tātou I nai I aso I titi I lo lātou whaitaria. Peita I ane o ia, wā o ai mai o ia e a o ngā ia I tātou. Ina ia tō fusia I tātou I nana ngā leo le rei. O a inga uma foi a o iai, e le manatu iai o se mea I oli ai. A o le mea e whaanoa roai. Ai murmuri ane, e fua mai ai le fua o le ami o tonu. E manu iai e ua o inai. Hebrews 12 verse 4 to 11 reads like this. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as sons. My son, do not despise the chastening of the Lord. Do not be discouraged when you are rebuked by him.
For whom the Lord loves, he chastens. He scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. O le tai aole nei I le tatou mataupu, o le whaua wina o le awa wina o le tusi lea Eperu. O lo o li liu le tusi tala mai le awa wina o le savalinga o le whaatuatua, le taufetulinga o le whaatuatua. Ai o le atatou vaava ai I le awa inga a le tama I lana whanau. That as we go through the book of Hebrews this morning, we come to a portion of the chapter 12 where the author has now moved from the walk of faith, the run of faith, the race of faith, and he looks at the relationship between a father and a child or their children. In this instance, the relationship between God the Father and those whom he calls his own, his children are. And so, o le tai aolane nei, ai le tusi lena tatou whaitauina, o le upu whamamafa, o le upu lea a oa inga. So lela wa vea matatou upu too. If you look at the portion of text that we read, you would see words like chasten, or you would see words like scourge, and those words all come to the same definition as this English word discipline. So that's going to be the key word today, chastening, scourge, those who God disciplines, and that's the relationship in which we would look at today. Ai le tai au fo I lale nei, ia lole nei le tatou au whaangulongo, e le ese no le upule a o inga, ma le upule a whaasala, po le whaasalama, mana tua la, o I tātou o ua whaatua, ua uma ona totongi e Yesu ke riso la tātou wangasala. Le lai whai mei le Roma alona tāko e valu whai mua, e le o toi yaise whaasalanga, lona wina, e le o toi ola I tātou, I lalo o le whaasala, aisea, ua maangalo a tātou wangasala, I le toto o Yesu ke riso. This morning as we look at the word discipline, there's a difference between the two terms, discipline and punishment. Sometimes we try and confuse those two things, right? But there's a difference, okay? Punishment, when we look at it from a faith perspective, most of us who are now believers, we no longer face condemnation. Why? Because Jesus Christ already died. Our sins are forgiven. We therefore are no longer condemned. Remember Romans chapter 8, verse 1. It says, therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Our sins are forgiven. But this morning's text is regards to God's discipline. So God's not punishing us, but he will take us through a part of our lives where he will discipline us. Maua mai, So le tai aune nei, e le vaenga o le tatou o langa malo soifuanga I le savalinga o le whaatuatua, e a o wai ai oe e le tua. O le a o wa inga, So manatua e le o le whaasalanga, o le a o wa inga. Maua mai le ese mo vaenga na e lua, I le tai aole nei ona, o le awa inga e au mai e le atua mo le tangata whaatuatua, e mawhai ai o na whaatonu lo wo langa. Manatua mai na Because the discipline of God is a way of God's corrective punishment to direct your path. Right? So we no longer face punishment as believers, but God will take us through with regards to his discipline in order to correct us. Why? Because there's still areas. O iai lava vai no tatou o langa. E tatau ona au mai ai le a oa inga ina ia whaatonu tonu ai
lo tatou savalinga o le whaatuatua. Pela o le miele na o lo a ngai ai le vaenga lea o le tatou tusi whaitau. The word chastened that's in our text comes from the Greek word paideia. And paideia we see, and that Greek word is with regards to the training and the education of children. So that's the meaning of the word chastening, or the meaning of the word discipline, is like God is like a father who teaches and educates his children. So that's the meaning of the word discipline here. O le winga le upu lea o inga ilona upu e leni. A eva ai se tama ai o wa o lana whanau. O le winga le upu e leni, e tusa o le va o le tama anga i le whanau ina ia ha o ina. Pei o le ata le na o le upu lea ha o inga ilona upu e leni. So, a tatou va ava aila I le va o le tangata whaatuatua ma le atua. O lana o a inga iata I tatou, e pese I o se teini e a o wina I o tatou o langa. So, a o e whea ngaila o I lau savadinga, teini malala tatou te savavali I le savadinga o le whaatuatua, ai o loa tatou I le teimi whaahui e tatou e le atua, I le teimi o le a inga. So that there's a time when in your life God will take you through a journey of your life where He will be disciplining you. He's not punishing you, but He's taking you through that journey so that you may be disciplined for His glory. Amen. If I put whāna tatou mata if I may, if I put whā, wo o I nei ona po, ua outou le te e atu e o I le whaa sa saaina o outou toto, I lo outou te e atu I le anasala. In verse 4 we read, you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. So this is a context verse. O le whai upu lea, e mawhai e ona whaamatala le vaenga o le tusi whaitau le wa tatou taunu mai ai. Ona, manatua, o loo tu sia le tusi le nei tangata iutaia. O tangata fwoi laia iutaia, whamai ina ua latou li liu I le tala le lei, ona whai mai lea, ona whea mai lea o nei tangata masawanga, whamai le whai upuna I le mata upo se fulu, whai ua tolu sfuma le lua, whamai o nisio I latou, whamai ua whaapea ona whea ngai lātou ma le taua tele o tīnā. Whamai ua whaia fo I nisi o lātou ma mata anga I upu whai. Whamai o nisi ua whea ngai ma le pua ngā. O nisi whamai ua whaapea o na noa tia. O nisi ua vetea o lātou o loa. So ai mata I le vāenga loa whea ngai mata iutaia nei. O le ale mele wā ngai mai. O le whaingata. O le sawanga. That when we look at verse 4, it says in verse 4 this morning, you have not resisted to bloodshed. So in context, the letter is being written to the Jews, but these Jews, when they decided to follow Christ, when they decided to turn away from the old system of the feasts and the services of the tabernacle, and they put their faith in Jesus Christ. Chapter 10 verse 32 says that these guys came against persecution. So if we read verse 32 of chapter 10, it says there, some endured great struggle with sufferings, others were made a spectacle of reproaches and tribulations, others say that they were so treated that some were put in chains. In verse 34, some were, their things were plundered, others were made, were facing harsh tribulation. So these believers, when they turned their lives over to God, when they turned their lives over to Christ, what did they come face to face with? Suffering. Ina ua lātou o mai I le whaatuatua atoa ia Yesu Keriso, whamaina whea ngai lātou ma sawanga ma whaingatā. Ona tusi lea o le matau koe sepulu ma le tasi, whamanatu ai fo I le anganga pa ia o le atua, e o fo I o lātou tua ma tangata o le whaatuatua ma le fita o whaatuatua lena lisi uma I le mata upo se fulu ma le tasi. Whamai e o fo I o lātou waunga ta mana whea ngai fo I lātou ma le whaingatā. Ai tilo le whaipa tolusu ma whaanga I le tolusu ma le valo, nisio I lātou na tofo ina, nisio I lātou na whasia I le beru.
O nisi o i lātou na matitiwa i lātou. O nisi na puapua ngā tia. Lea le ata lea, o le ata o sawanga. That even in chapter 11, the author then guides them through that list of the heroes of faith. And in verse 34 to 38, we even see that the author and the writer is saying to these Jews, even your forefathers faced tribulation. Even your forefathers faced suffering. Remember in verses 34 to 38, we read what they went through, right? We read that some of them, it says they faced mockings, they faced scourgings, they faced imprisonment, they were stoned, some were sawn in two, others were tempted, others were slain with the sword. So the author and the Holy Spirit is trying to tell these Jews, you faced persecution, you faced tribulation, so did your forefathers. That's the life of faith. Ao tau mawhaia nanga pa i o le atua, e whea ngai o tau mawhaingata, e whea ngai o tau mapuapuanga, e wha mai ale tatou la unga vai aso le na te ani, wha mai aia ia o tau va ava ai a, wha mai whai puerua, va ava ai atu ia Yesu, o le na te taitaina, ma le na te wha atua toina. That even through the suffering that these believers were starting to face, we started looking at last week that in the race of faith, to what? To look to Christ. Look to the ultimate example of the one who faced ultimate humiliation and death. So, o le lai ta mawhai, lava le tusi tala i le tusi ma le tusi le nei o le Eperu. Ina ia mawhai o na mawhau whau le lei le tangata I le vaenga leo lona soifuanga whaatuatua. That the encouragement here is that the author is trying to encourage that during this walk and this race that we endure, we will suffer persecution. So persecution is another way that we can look at God's discipline in our lives. So lono winga, o le ata le au mai e le haua inga, e mawhai ei ona tātou mawhauwhau o e le tangata whaatuatua, au e uia whaingata, au e uia sa wanga ona o le tala le lei, o le aua inga le na a le atua I loso I fua whaatuatua. So o le ata la le na tātou te fia wa awa aie, tolu ni vaenga o te fia tala no ai, I le tai au le nei, e whaatatau I le aua inga mai le atua. Oh my God. Amen. So there are three parts that I want to talk about with regards to the discipline. And the first part we find in verse 5. And here in verse 5 we see the warnings that we get from being disciplined by God. I ira whai pueni ma tātou te vai ei ni lapa ta inga se lua, tātou te ia e maua e le tangata whaatuatua I te tonu o se teni o le awa inga. Au e uia le awa inga. Au whaaui o e le atua le teni o le awa inga. I le whai upo e lima lo au mai e ni vaenga se lua e lapa ta ia ia te I tātou mea ina ia tātou manatua. Whamei le whai tauina o le whai upo e lima. Ua ngalo fo I ate o tau lea poa inga o loo wheta laia mai ate o tau pei o na tau tala I whanau. Lo watari ie, aua le whaatau waa I lo manatu lea wa inga a lea li. Aua fo I le whaavai vai, le a oa ina oe e ia. O lo au mai I e le tusi tala le tusi sii mai le whenga tuai. O le tusi sii le au le whaata ota o lona mtau pue tolu. When we look at verse 5, there are two warnings with regards to God's discipline in the life of a believer. And we read in today's text that verse 5 quotes an Old Testament quote. And that quote is Proverbs 3, verse 11 and 12. It reads in the Old Testament, "My son, do not despise the chastening of the Lord." It also says, "Nor detest his correction, from whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son, in whom he delights." O le lapata inga mua le au mai I le whai upo e lima, manatua, le tatou le wingo le upule o le awa inga e le o se whaasalanga. Remember the word discipline? It's not to punish, but it's God's corrective punishment in order to direct you according to his will. So when you face discipline as a believer, the first thing we need to heed is verse 5. Because verse 5 says, it reminds them of the Old Testament text. And in that Old Testament text, it reads like this.
Have you forgotten the exhortation which speaks to you as sons? My son, do not despise the chastening of the Lord. In a study of the scriptures, it says that the book of Proverbs was used by fathers of the Jews and the Israelites in order to teach their sons and their daughters. For me, ole tusile ole fata oto. For me, ole tusile fata oto na whaongai Israelu po mātua po ta māmatina e awa wina ia lato whanau. Le tusi atoa lava leo le fata oto a. Lera a tato mata lai le au maingai I. Ole tato mata upu. E lua la pata inga ia au maingai. Ole la pata inga mua for me. Aua le whaatau waa I lo manatu le awa inga a lea li. O le lapata inga mua a whaaui lo soifua I le awa inga, I le taimi o le awa inga. E iei le taimi o lo soifuanga e sawai nai oe. E iei le taimi o lo soifuanga e whaaui ei lo holanga, lo soifuanga whaatuatua. O te iloa iloa umai tātou. There will be times when in your life of faith that, man, the Lord is disciplining you hard out. And it's during those times that we need to consider this first portion of Old Testament scripture. It says, do not despise the chastening of the Lord. Because there are times, e ei bai tani o tatawo langa, a whaawi tātou I le taimilea o le aoa inga, te iala ia ua manatu mā I tātou, be whaatau vaaya te I tātou le aoa inga. Aisea, ua avela tātou mā whau I le mea le tupu, ai ua tua I le manatu I le atua. E tonu lava ni mahenga māsani o na tupu I le tangata e whaatau vaaya te ia le aoa inga, mua, e manatu whaatau vaa I le aoa inga. Be manatu maulalo I le aoa inga le tupu le taimi lea lua, e mui anga I le atua. Ai se ha le atua wa whaaui ai au I le vaenga. Tolu, e le aise whaetete I le upu a le atua. I le taimi le ui ai tātou, ai manatu iai, wa halu a tolo malosi I le mawhauwhau I le vaenga le sawai nei oe, ai ngalo ai lo whaatuatua I le atua. Le lai wha mei le fionga pa ia le atua le tai au le nei, aua le whaatau waa I lo manatu, le awa inga a le atua. The first part that we want to look at, in the first warning that it says there, do not despise the chastening. And the meaning of the word despise is to care little for. That you know that God is disciplining you, but you have no serious thought about this discipline. Number one, what would happen is that you become uncaring for God's word during the time of discipline. Two, some of us would complain to God with regards to the discipline that God is taking you through. And three, there becomes a carelessness with regards to God's word as you go through that time of discipline. Why? Because you've taken your eyes and your trust off the Lord, but you're busy looking at the discipline. You're busy looking at the experience of the discipline. And you've lost trust in the Lord. You've lost trust in reading His word. You've lost trust in caring for God's word. And you're trying to solve it yourself. So more mele ata more zua lea. Lea lai wha mei le tusi whaitau wha mei aua le whaatau vaaya te oe. Le taimi lea awa le te ui e lea awa inga. So do not despise or do not care little when you're going through the discipline. Vainga luna lua. Tato te mau e whaiupu lava na e lima. Wha mei aua le whaatau vaaya loma natu le awa inga a lea li. Aua foi le wha vai pe a oa ina oe e ia. O lesi tangata whaatuatua, a ui loa I whaingatā, ma sawanga pe o tangata I tei te ia leo wa wha vai. Te ia leo wa wha maamuru. Te ia leo wa tauwhi tutu lava pe tongi le solo. You know, that second part there, it says, the second warning that it says, do not despise or do not care little for the chastening of the Lord, but also nor be discouraged when you are rebuked by Him. When God takes you through these tribulations in your walk and your race of faith, it says, don't be discouraged during that time. That when you face the scourgings of life, that when you face the chastening of life, which could be the discipline of God on your life,
You know, I think about it too. I think, man, Lord, what am I going through? The second one that's given here is don't be discouraged. The meaning of this word here is that some of our believers become spiritually unresponsive. It's almost like they just throw in the towel and they, sweep everything under the carpet. Don't be discouraged during this time of discipline. Don't be discouraged when God takes you through something and that He wants for His glory and His purpose. Whether it be through tribulation or persecution, whether it be through a family member at home, whether it be through a colleague at work. But all of those things are what? Are helping you grow. O vaenga uma lava nao lo savalinga o le whātuatua. E mana o mia le tua ina ia whaaui ei oi, ona o lona viinga. So e lua la pata inga le au mai le tatou tusi whaitau. A whaaui la oi le atua. Ia e mana tua mea ia. Aua le whaatau wa ai atu oi le awa ina le atua. Lua, aua fo'i le whaavai vai. So tele o tatou, ui lo tatou I whengata. Whaavai vai lo, whaama mulu lo. Te ia rai ua tongi le solo. Ano mele mana ia. Ia e loa le leile te me whaaui ei oe e le atua I le te milea o le tofo hina o lo whaatua tua. Ma ia e tu mau. Ai sea, na lefa mele salamo le whasuma lua. Ma nei pēr so e mei lau tu si. Let's turn to Psalm 42 because here, this is what the believer's response should be. Praise the Lord. And like David says there in Psalms 42, he says, why are you cast down, O my soul? David knew as well. David knew that there were times where he was chastened by the Lord and disciplined by the Lord. So he asks his own soul, why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? And he gives the answer straight away. He says, hope in God. That's the believer's response. During the time of persecution, during the time of tribulation, put your hope in God. Trust in God. It says, therefore, I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. For me le tali ata vita I le salamona e fasuma lua fai pesuma tasi. Loa nganga e sea le mea e whaanoa noa ai. Wa atu vale foi oi te tonu I a te au isea. Ia e whaamoe moe I le atua. A wā o te ripiki a te ia, o loku whaolatanga ia, ma loku atua. O le tali le nā te tauna tali le tangata o wia le awa inga. Pei o tāwita, whamai tāwita, lo ngā ngai. Se ale le te whaanoa no ai. Le ale me wa e atu vale ai. Tali tāwita whamai, ia e whaamoe moe ia Yehova. Hope in God. That should be the believer's response. Why? Because you're in the walk of faith. We're in that race of faith that we have to endure. We're in that marathon, not the sprint. We're in the marathon of faith. Praise the Lord. Amen. So e lua la ia la pataina ia o tatou matamatai I le tai au le ni. Tatou ho mai lone e le whaikoe ono. As we look at verse 6, we see another 2 points highlighted. And I want to call these the proofs of discipline. If I ina ia whaikoe ono se o whaikoe valu. So, le lau tato ia, e lua lapata ina ia na mai le tato tusi whaitau. E whaikoe ono e whaikoe valu, e mawai whaamauninga I le aoa inga. E mea e whaamaunia pe a ria I tatou le aoa inga. There are two things that are proven in this text that are given in verses 6 to 8 that prove in the time of discipline. So, tatou whaitau mai whaamone mole ia whaikoe ono e o le valu, a wā o le walufangia I ia. Wā o le walufangia e li, wā o atu o ia ia te ia. Wa sasa ina foi e ia tali uma o talia e ia. A whai talia e o tō le awa inga. O lo tausi mai le atua ia te o tō, pei o tausi ia tali. A wā o ai se a tali wa le awa ina e lona tama. Ai a whai e au noa o tō le awa ina. Ua tō si ai e whanau malama. O tapa tō I whale o tō. Ai le ni a tali. O le e lua whaamauninga o au mai e whaipule e ona e o whaipue valu. Whaamauninga mua e whaamaunia e le alofa o le atua.
Ma le whaamauninga lona lua, e whaamauni ai o I tātou o atari o le atua. Praise the Lord. There are two proofs that are given in verses 6 to 8. Proof number 1 is God's love. It proves His love when He disciplines us. And 2, it proves that we are His sons, that we are His children. So let's just unpack that a little bit, huh? So if I made in verse 6 it says, for whom the Lord loves, He chastens. So mai whai koe ono, a wā o le ua alofa ngia e le rii, ua aoa I atu o ia te ia. Tali tonu o te mi umalava e aoa o ina e pe aoa ina e se tamā pole tina foi lona atalii po lona whawhine. E leo se mea mā I le manatu o le mātua that when we consider the parents, I don't have children myself, but when I consider parents, in a time of discipline, when they discipline their child, it's not a light thing, it's not an easy thing. Because it's with all their mind and their heart and their soul, they're trying to bring up this child according to what they know is best. And if they are a believing parent, they're trying to bring up this child according to the Lord's will. So, e ofo I nana te me e sasa I le tamaititi. O le mea whainga tā I le tamā po le tina. Le tēne ea o wina I lana tama po le tēne. Ai whamai le manatu mō moe le tae au le nei. Whamai o lona alofa. O le wā alofa ngia e le ali. O teimi uma e te hui e lau savalinga o le whaatuatua. Le teimi whainga tā. Teimi o sauwanga. Ma teimi e ita ngia I oe ona o le whaatuatua. Ia e loa. O lo o whaaui oe. O lona mafuaanga, ona e alofa le atua I ate oe. That when you do face those difficult times, as a believer, be reassured in your hearts that God hasn't left you alone. He loves you. That's God's love for you. If it's a corrective way, if He's making you go a certain way, or if you're experiencing a certain thing so that God can correct you, it's not that He dislikes you, it's because He needs you to be doing His will. There's a reason why. And the reason that we can bring this morning, the first proof, is because He loves you. Praise God. Fa mele salamo na e valus formaliva, o le upu lea ale salamo e tano le sa isera, e fata tau I le nuu a le atua. Da tatou mata fo ila le nuu a le atua. O le alofa I o le atua I lona nuu. Ai le tu ua I lona o ina I lona nuu. Ai o lona alofa, e whapeo na o ina I lona nuu po ona tangata. That when we consider God's people, Israel, it's the apple of His eye. The word says that Israel is the apple of His eye, yet it doesn't hold back God's discipline of His people. It's not that He doesn't love His people, it's even more so that God loves the nation of Israel, that He would discipline her. So lera fa me salamo e valus ful mala iva fa po tolus fulu e tolus uma tolu. A faila fo ina tula fono e ana fa nau. Malato le sa vali al famasinonga. A faila to te solia tula fono. Malato le tau sia polo ina. Ona o wa sia I lea o lato soli tula fono ile sasa. O te sia fo ia lato wa mi o leanga I ta. A o loa lofa. E le mawai atu lea ia te ia. O te le pepelo foi. I loko whaamaoni. Vai le vale au le atua mona tangata. Ele tau whiale au le atua ina ia sasa I ona tangata. Whamai e le whaapea foi. Whamai asi ate I lato. Yo lato wami o leanga I le ta. Ai whamai vai pa tolu sumatolu. A o roa lofa. E le mawai. So when we consider Psalms 89 and the way that God would deal with His people through His servant David, and it says there in verse 33, if His sons forsake my law and do not walk in my judgments, if they break my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgressions with the rod and their iniquity with stripes. So God will punish His people. God will punish the generations after David. But He says in verse 33, nevertheless, my loving kindness I will not utterly take from Him,
nor allow my faithfulness to fail. It's a loving Father. So what proves, when you're going through a time of discipline, when you're going through a time of persecution, know that during that time, it's God's love that He's making you go through some of those really, really hard times. That whaaui o ele atua ele teni o le awa inga, I eiloa, o le alofa le na o lo tamai atu. Lua, o lo iei fo I nai le nainga nai whai poe ono, wha mai, ele ngata ua alofa ngere ali, a wā o le ua alofa ngere ali, wā o a atu o ia te ia, wha mai ua sasa ina fo I ia ata I uma, ua taria e ia. O le baina lua, o le whaamau nina lona lua ele ngata e whaamau nia ele alofa o le atua, ai lona lua e whaamau nia e o oe o le atari o le atua. Amen? Na lefa mai whai koe fitu, a whai e taria o tau le awa inga, o lo o tausi mai le atua yate o tau, pei o na tausi I atari I. Vi ia le atua o I tātou. O le tangata e le o iei le awa inga a le atua, e le o ia o se atari o le atua. A o oe le nā le tangata whaatua-tua, o lo o whaaui oe le atua I se teni o le awa inga, ia eiloa, o lo o whaaui oe le teni whaingatare nā, o no oe o le atari. That when we consider this time of discipline, those who are not disciplined, the text says that they are illegitimate. Verse 7 that says, but if you are without chastening, verse 8, but if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. You're not a son if you're not being disciplined by a God who loves you. And that was a big reality for me as I was going through this study. That if I'm not going through God's chastening on my life, then I wouldn't be a son. Then I'll be doing what everyone else was doing. I'll be doing what the world is doing. I'll be following the world's. There's no discipline in my life. But when I do face those persecutions, when I do face the hardship because of my walk of faith, then that means I'm loved by Him. That means I am a son of the Almighty God. What's better than that? Ai a whai e au noa o tō mare awa inga, o tō fusia e le whānau umalava, o tama tō I whare o tō, ai le ni atari. Whamai upu nai wha o ngā maina, whamai ua sasa ina fo I e ia, atari I uma, wataria e ia. O au o le atari o lo tamaa, mana tua le le au le teimi na sasa ia o e lo tamaa. I le teimi tōnu lava nā o le sasa ina wau, e matua la mona I lama le ti ngā. So, as a son of my father, I definitely remember when I used to get those whipping, when I used to get those beatings because I had gone astray from his instruction. And I remember the pain. The word that's there is scourge, and the meaning of the word scourge is severe and painful beatings. So it's literally, you're getting a whooping. So o le sasa nei au mai inga, e ti ngā le o inga, e lore le e mātua ta māti nā, a scourging or discipline hurts, it's painful. Some of us will cry all night because of something that we're facing. O nisi e tātou e ti ngā ina le a o inga. Nā le whai mei e le whata o tōna e sfulma le tōnu whai koe luas fo mai whā, whamai o le ua tu una lana sasa, ua ino o ia I lona atali'i. A o le ua lofa ia te ia, ua saili lea o inga mo ia. We read in Proverbs there, 13 verse 24, and it says, he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. So discipline isn't joyful, because it says there in our final verse today, it isn't joyful. It's not joyful when you're experiencing it. But the benefits of the Father at the end, when they see the life of their child, it's so satisfying. To say, ai le teimi le sasa I lo watari, e le o se teimi whaimofie, ai a matua, mafua mai le o langa le wha mei whai ko sumatasi, o se me oli ai, e whape nā fo I le atua.
Amen? So e lua vaenga e whaamaunia I le teimi o le awa inga, mo mua e whaamaunia I le alofa o le atua ia te oe lua, e whaamaunia o oe o le alo o le atua. O oe o le atali o le atua, o oe o le afafine o le atua. Two things are proven in verse 6 to 8. Number one is that during the time of discipline, it proves God's love for us. And two, it proves our sonship. It proves that we are under the care of our Father. Ma le vaenga muli o te whitala noai, e mau e whaipua iwa e o le whaipua se fulu ma le tasi. E lua fo I vaenga I le whaiupu lea, o vaenga ia, I le teimi o le awa inga, tātou te va ai fua ali. So we've seen here that in our first part of our sermon, we've seen that there are two warnings that are given to us. There's the warning about the despise, when we, do not despise when you're going through discipline. Two, do not be discouraged when you're going through a time of discipline. We've also looked at two proofs of discipline, that God is our Father, and that God loves us, that we are His sons. But the final part I want to look at today is that there are two products that we see in verse 9 to 11. So these are two things that we see in the life of one who's going through a time of discipline. E lua ni fua liali o lo au mai e fo'i I le whaipua iwa, ma le whaipua se fulu. O te whia au mai e whao ngā I e le vaenga muli leo le tato matare po le nei tai au. Wha mai le whaipua iwa, a wā fo'i, sa ia I tātou ta mā o tātou tino, e nā oa I mai ia I tātou, sa tātou whaalongo I ai. Ai le siri ea I se a o na tātou usi tai I le ta mā o tātou anganga, tātou te ola ai. O le fua ali mua tātou te vaia I le teimi o le awa ina. Pea e whaatuatua I le atua, pea tu mauro loto I ate I le teimi lea o le awa ina. Tātou te vaia I le fua ali mua, o le ola. Nga le whai mai le whai ngana whai koe e iwa, whai mai ai lesi e I se au na tātou usiustai le te mao tātou anganga, ma tātou wola ai O le ola le olo au mai I, o le ola o le tangata whaatua. Le whai mai ele ia popo le nā, alona tāupu mua, pai koe luas fumatasi, o lea foi, ia lafoa ai mea ele lea uma, ma le leanga e sili, ia taria ma le whaamaulalo, le upu watutoina, o lea e mawhai ai, ona whaolaina ai, o tō manga. O le upu lea watuto I lo loto, le fatu lea o le whaatuatua lea I lo loto, o loo whaapea o na whaolaina ai, lo wanganga I le aso, Praise the Lord. That when we consider the products of discipline, in verse 9 we read, it says, furthermore, we have had human fathers who corrected us. You know, a son and a daughter that's obedient to their parent, it makes the parent proud. The mother and the father, they're so proud of a child that listens and is obedient. And that's exactly the same like our Father in heaven. That when we go through a time of discipline, it says in verse 9, we have human fathers who corrected us, we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? The first product that we see here during the time of discipline is that we have life. Praise the Lord. There is life in the life of in the life of a believer. That when we look at James 1 verse 21, it reads, therefore lay aside all filthiness, James speaks to the believers, and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. That as a believer, now that you have faith in Jesus Christ, now that you're running the race of faith, one of the products that you will see during your time of discipline is that you have life in your soul. That you're able to save your soul through that word that has been planted in your heart. Praise God. So that's the first product. We have life. We have life because of Christ. We have life because He has forgiven us. O lea wai ate I tātou le fuali ali o le ola. Aisea o lo I tutonu I ate I tātou le upu o le wha tuatua. Amen? Ma le fuali ali lona lua, whamai le whaipuna e se fulu o le tātou mtaupu. A wā o I lātou na lātou wā o I mai I tātou I na yaso I titi,
I lola tau whaita ia. Peita iane o ia, ua oa I mai o ia e au ngā ia I tātou. Ina ia tofu sia I tātou, I lana a mio le lei. O le fua ali mua o le ola, le ola lea wai te tonu ia te I tātou, a whaawui tātou I lea tue le tenyo lea oa inga, o lo ia te I tātou le fua ali lea o le ola. O le fua ali lona lua lea a mai whai se furu, wha mai le vaina moli moli, wa o ai mai o ia e au ngā ia I tātou, ina ia tofu sia I tātou, I lana a mio le lei. O le winga le upu lea a mio le lei, le whaasa moa ina le upu a mio le lei. A lona upu a eleni, o le a mio o le ola whaa pa ia ina. Praise God? O le fua ali lona lua, I le tangata e wia le tenyo lea oa inga, e te loa I pe wa aia I le ola whaa pa ia ina. Le whai mai whai ko se furu, e tofu sia I tātou, I lana a mio le lei. O le o langa atoa o le Kirisiano, ina ia pa ia lona soifua, ai sea, wha mai le tusi lea le Peteru, ia pa ia o tō, a wha mai le tua, a wā wau nei, e pa ia lava. Whai talu whai kuna suma lima, wha mai, mo Peteru ta, mo whai ko suma lima ma suma leono. Ai pei o na pa ia o ia na bala a wina o tō, ia whapea foi o tō, ona pa ia ia o tō a ni o uma, wha mai a wā ua tusia, ia pa ia o tō, a wā oa unei, e pa ia lava. Praise the Lord. O le tūlanga le nā o le tangata whātuatua, a whaaui tātou e le atua I le teimio le awa inga, e ui ina whaingatā, ai lua vaina tātou te wa ai le fua li ali le teimio le awa inga, mua, e te wa ai o oia le tangata o lo iei le ola. Ai se au, le whaola tanga le a Yesu ke riso wai te tonu i te oi, le upua le atua wai te tonu i te oi. Ai lua, whamai e tofu sia I tātou, I lana a mio le lei. Le ara a mio le lei, o le ola whaa pa ia ina. E tatau o na ola ia pa ia I tātou. Ai sea, I tātou o le ekalesia. Le ala vina le upo ekalesia. O wawawai e se ina mai. Praise the Lord. That when we consider the second product of holiness, number one, we see life. Praise God. Christ in our hearts is life. But two, the second product that we see there in verse 10 of our text this morning, it says there, for they indeed a few days chastened us, talking about our appearance, as seemed best to them. But he, for our profit, that we may be partakers of his holiness. The second product in the life of a believer during the time of discipline is our sanctification. It's the holiness part. And many believers, maybe the Lord is taking you through a time of discipline because you need to be more like God. We need to get to that sanctifying part. That sanctifying part is not a destination, it's the journey. So we need to be sanctified each and every day because it says there in 1 Peter that we're called to be holy. Not fear holy, no, we're called to be holy. The Bible teaches us that clearly. We're separate from the world. We're not like the world. We're called to be holy. And it reads there in 1 Peter 1 verse 15 and 16, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verse 16, because it is written, be holy, because I am holy. That God is holy. He is a holy God. We are in awe of who He is. We are unworthy to come before Him. But yet we come before Him, and not because of our own holiness, but the fact that Christ, He imputed His righteousness on us. That's why we can come, right? So it's that life of sanctification for the believer. O le olanga, o le tangata, ola fa'a pa'iaina. So o le fua aliali, o le fua o le ola, lua, o le fua o le soifua, o le ola fa'a pa'iaina. Whamena i o whai muli lava, whai suma tasi whai mai, o aoa inga uma fo'i, a o iai, e le manatu i ai o se mea e oli ai, a o le mea e whaanoa no ai, I oe uma tātou, teimio le aoa inga, e whaanoa no a tātou, that we can all say amen. When verse 11 says, in our text this morning, it says there, now no chastening seems to be joyful for the present,
but painful. So we can all say amen. In a time of chastening, whether it be from the Lord or whether it be from your mum and dad. But during that time, it is not joyful. It is painful. So se taimi lava e whea ngai e no so e fua, ma le mea le ta o le awa inga, po le sawanga, po le ti ngā, ona o le whaatua. O tani tonu tātou malava wa iei se raenga o lo o langa, po se taimi o lo o langa, na whaaui ei oe e le atua, na e savalia foi raenga ia. Ma lo loto ato toa lava, na e tali tonu ai i le atua, ina ia I loa le o ala pata inga tama, ina ia o iloa. Lua, o hawa inga o lo soifua ina ia o iloa ai, le whaamau ninga, wa o iloa tama o loa lofa ia te au le mafua ai ona o ai mai mea ua. Ma le vaenga mulmuli, o ala fua o le ao inga. Tama, lo o langa, a ngā mo oe. Lua, ina ia whapea ona o wola wha ia ina. Nera wha mai whai unga wha mai, a o le mea e whaanono ai pia wia le awa inga, ai muli ane, e fua mai ai, e fua o le ami o tonu, e manui ai, e ua hako o ina ai. Na le fua na, o le fua o le manuia, o le fua o le ami o tonu. Le wha mai ele romana au nta koe walu whai koe luas kumaniva, a wa o e na sila fia e ia na mua, na tō fia na mua foi, ia fo linga I la tō ilo nalo, ia fo linga ia te ia. Le soifuanga le nao le tangata whātua. E ui lava ina ui e tātou, teimi o whengata, ai o le mana o ngā atua, ina ia fo linga I tātou I le atua. Nona winga, o le o langa wha pa ieina. And our final thoughts today, now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. You know, at the end of that time, most of us have come out of a time of discipline and we thought, man, only the Lord would have brought us through that. Praise the Lord. And, during it, you couldn't see the Lord sometimes, but when you come out of it, you look back and in reflection, there is a yielding of peaceable fruit. Why? Because God has brought you through so much, but it's unto His glory. But you know what? He's still taking us through. We're still living a life of sanctification. Romans 8 verse 29, it reads, "For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren." When we read that, we're being conformed to the image of the Son of the living God. We are not yet glorified, but as we go through that time of discipline, as we travel through the journey of life, we're continually heading towards that time, that we continue to be conformed into the Son of the living God. That's why we are called to be sanctified in our lives. So so le tatou mataupu le na I le tai au le nei, le ala wa tatou wa apaye, a o whaahui oe e le atua I taimi nei o le awa inga, ye toi tō manatu I vaenga ia, ye toi wa awai, mana ia whai ule suma tasi e whai ua e le tatou manatu I le nitai, o awa inga uma foi, a o iai, e le manatu iai o se mea e oli iai, a o le mea I whaanoa noa ai, ai muli ai, e fua mai ai le fua o le ami o tonu, e manui ai e ua o inai. So, be blessed in your time of discipline. When God's disciplining you, don't be complacent or don't be discouraged. Don't despise that time. But really pray, Lord, if this is my moment of discipline, help me through it. Hope in God. And then continue to say, okay, then, how do I continue to be more like Him? How do I produce those things like holiness and life in the Lord? Why? Because we have to endure the race. The race is long. We're not yet arrived, guys. Amen? Tauri e whamamia tue lo loto le leitai au. Ono Yesu, tato tatalo, mo le whaimina le tato la una le leitai au. Tato tula whatasi mai. Let us pray together and give thanks for the word of the Lord this morning.
Tato talo whawhitai tama. I la upu wholofola. O whaalongolomo ai. I le ni tai au. E iei taimi. O le ala. E whainata. E lutia. So fo i le vasa. Ai o te wha moe ia te oe. Whaawhitai I lo wao o ina wao. I teimi o wao a inga. Ia tau lai pea. Le vaai. Ia Yesu Keriso. O le na amataina. Ma le na te wha ato atoaina. Le wha atua. O le vi ina. Fo ia te oe. Ia so umalama. E ala atu lo talo ia Yesu. Amene ma'ane. We praise you, Lord, and we thank you once again for this wonderful opportunity to be able to unpack your word as your word continues to encourage us in our walk and our race of faith. We bless your wonderful name. Let our hearers, Lord, today, whether they be here with us or whether they be online, may they be encouraged and challenged in their walk of faith today. Challenged during those times of discipline, and help them to look to you, Lord God, as they face those times of trials. So we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.